O te whasisilatu a toi amatalia nei taurumanga le fono au whaitu la fono. E whatati ese taurumanga mo le malolonga, ua mae al saunuanga le sus fono mo whasale le anga toru, le tatu tu la fono tau whaofi. Ai o lo tu la imai le sus fono mo whale ata toru mo se avanoa e saunu ai. Ai lei tu inatu le avanoa le sui mamalu. O te whautua ina pea le maota, ina ia lolofa, tausi pea le file mu ma le tau aloa o le tātou Palemene. Whaaleo pea le whanau noa le fonga fitalai, ona o la fonga i le fionga le taitai o le tuangai i le Palemia. Le taimi o mai a whaatatia e se ina ai a tātou tau anumanga mo le malolonga. Ia te au e le o stūlanga le leilea. O tātou o taitai, tātou o matai, ai mai se o lau fionga le taitai o le tuangai. I le toi uritaia o le toi uritaia o le maota i upufai o malo. O mai au na ufai lo atu a tātou tulafono tu mau. O lea o wha maonia le lafo e whatatia el sau noanga wha minstar Palemia i le lau a fono. O tau ormanga o le tātou ngaruenga. O leo o ta otro sau noanga wha minstar wha ngā solonga o le iloilonga o pepa. E le mawhai lau na tala noina i le aso le nei, le so. E alu lava le tātou ngā luenga le wha ngā solonga o ngā luenga o whautuanga ma le whaatulanga ina o le pepa o ngā luenga o le nei aso. Lou tūla i mai fōi ma le teuteunga o le lafo na ia tala noina nei. E le ise isi na whaaloina lafo lau o fionga e o lava i le nai tū. E le aise isi na tūlai mai e whaalua le lafu. E le talia lare tana noinga, ma e le o alo ese le fonga fitalai ma tūla fono tū mau. E lima taita ina ai ngā ruenga le mauta nei. Pei tai o au la fonga a ngā i le Palemia. Ua whaavae mai i so winga le fia le saunuanga wha minstar. O lea ua u wha manino, e ai le aso e tala noina ai. Ai se ai le omsa i ai wha ngā solonga o tātou ngā luenga lau a fionga. A o lea uai una ia e ua, a o lea uai uai na e lafua i le upu masoa i le fionga i le Palemia. A o whaafonga le kapeneta a toa minstar langolango ma le au whai ngā luenga le fono. E le tu au noa ina la le fonga fitalai ni winga wha pei tono na mota nei. O e pei fo na tulai mai le nama ta upu le nei ta upu se tasi o suis fono taruai ona o le ngangana le tala fea ngai na ia whao ngai na ngai le sui Palemia o ina foi o lea na so o whau ai ma o i foi o le a so o whau mai ai se whai unga no foa o le e iai le anganga maualunga ia teau o lau o fionga le taitai o le itua ngai. Ai mai se upu masoana e lafo le taitai o le malo. E le fia whailo atu le fonga fitalai ia upu matanga. Mai o lo o mori mausui o le kapeneta mai si sui fono na whaafonga iai. Ina ua tuua le fonga fitalai le no foa mo le malo longa o le tae au le nei. O ina leo le aso o whau mai se whai unga no foa. Ina ia tausi le file mu o le maota fono le nei. O na o leo le whai unga le fonga fitalai se whai unga whapea. Ma lia lau a fionga le taitai o le tuangai. O le a wha malolo lau a fionga mo le lua spun ma le whai tu la. E a matatu le tu la ne o watu ali whai unga. Ia mai whautua ina lau fionga le taitai o le tuangai. Ina i e tu ua le maota le taimin ne. Ma le whalo lava. E whaatatia ese a tātou ngā ruenga lo tūlai mai le sus fono whale ata tolu. Ia tūlai mai sao nua tu sor tātou tūla fono tau whaofi. Mane ngang whaaloa. Au tai lau fionga le. Fonga le fono mo le avanoa. Mo le fwoi whaftai tele. Tau fionga ma le
pela tu telefono mo tanga luenga mole tanga mafutanga wa sui malu Palemene alo fafitai hele yo sa manatu tu la fono mo li fot fa malo mo fafitai le sui fionga ringa matua taringa ale ia lo tu la mai lo tu finga fa mista malo manu ia lo tu la mai manu yo faiva ole tu la fono nei pe ona tato lo tele so ele tele ni swinga ai pia fai si ma ini ai fai si onga o swinga ia o mai e mo mua no moli le fafitai i le tamai tai pule mal pule nga le sifa il fa fuenga le nei foi tanga luenga malo i tau sanga tele ele opo ora e le tele o sao o sifa tala tupe le tunu a me se talonga ia manisi o so swani il tele o ati nae ia fala pu tonga ese tono le tunu malo faftai a to manatu le tu la fono le nei male anga nel sifa lua fe lua lima tu la fono company tu la fono tupe lu a fe se lau valu man to foi o tu la fono nei tele tu la fono nei e paro me tatou e mai tatou mo ia tunu uma jurisdictions fo le o la already o la wa fanga yo yai ma fatino ai ia fala putonga fa peni ma na tusi fo e tanga tata mai la tou le am ta fa yoi ele isona ave seina fo ila e tanga tale nei tusia tu la fono ia vaenga ia tu la fono pe ona maua mai a fa lua fa male lima da tusi ia tu la fono o was fulu mo tu tau sang a le fa to a blacklist to ele lua fa sufitu o no winga o le na sa wo ya ta to operator ia meni mai ale amatanga to foi la mene e fa nga tu fa penei ele oni me fo tele pa to atele na mai tono la fe early 2000 ma la fe se lau late 90s ha kamilo mai me ia tua isi atunu a me se atunu o ia Caribbean ma tunu o Pacific e me fa nga yo i me fa nga lu ai tu pe tanga mo mea ala lang ata to vaila iai pe folinga volele o se la fonga o alo se me la fonga tax evasion ala to fa winga ina le tax avoidance volele ka un fa kam kambiela ko kupe foi ai o la lava solo ai tu la fono alo winga la fam talanga la ufionga e fa tu la fono ia la sui suinga ele tas fa tu la fono teu tu la fono company fa va malo International Companies Act teu tu la fono insure fa va malo International Insurance Act teu tu la fono teu nga tupe fa va malo International Banking Act ia ko mo company tu la fono company fa va malo fa mo se fa mo fa bitoa Special Purpose International Companies Act 2012 e fa ia ku la fongo ia la keu le mele ba mai on tas of city dolia PSA wa le lua fe su fitu o blacklist sta to tali mani no ale fionga tama tai puliana e ofisili a fai ai
ave se tu sa no la fonga ye tono te nga tupeni e mau tinoa o le ai se afianga tato tupe mau impact i lungo men tali manino ale fionga al tamate puli ioi e ai o le ai se afianga ono do visili lea a fai la li you na li you wal mele sa fa longo i lamtanga pe lima ono tau sanga talu ai su tau sanga o ECT o la tau ina mua pa sa wal mele o ECT ale o te ine ila na o le na EU e EU le mai o si lo le o la pa sengi o pisi se ka ko i mo EU la pa sengi tali pe na fa pa sengi a fatulanga al metal fa pa sengi to su wa fe compagnie ni ele a ko se a fe compagnie ala fa e compagnie to su wa fe ola la ta totali la fa tu le iva pa sengi le e ono afia la ta totali walo fa pe mai isi va nga ia sia mai restrictions ia ele o fai nai mato me la vese fu le se me la penalize fu ma ko ile EU alone mal EU ama to fola le EU ole ko iper ka ngi le EU al meta o la u kirkilo ole pasengi male afianga a fai lo afsu fiku lenga blacklist ka ko ai o mai le so ele isa afianga o ka ko kupe maua o sa afianga o companhia le scala o facilila le ku mai no maho fau ola me la ka ko fa longo i le fa pa sengele po ole sera ngale kiki e ka kia ia liva spul mo kupe seng awa o le avisi aku kako kupe mo me ko sanga uma sulu mo kupe milionga Amerika ala consistent level sa me ko sanga mai al por sulu afele ke mingi e ka mo sidia it's a good number ai on mela la ka ko faia o le ka ke make ala le mea wa le usa ngo mai le mkanga le e ile impact e le negative impact as in anything in life but ole la ka kele lo pe ole la pe polar ke le ole ala fianga ka ku pe mawa al ka kanga lu ngale le mele ole ala fianga ele si va sul mo ku pasenge ia ele o afia ele po pole fu la ko le mele ila wa ye it's a pulling tactic for it akong kelingi en ka ma wa ngafi sa nganga ko kai puli it's another form of colonization o vai mai lo fo wa manguia paleleia kung ulai kingi ko fa fela kapela la le fo ya la manguia le sa ya ka ko va ko mai la ko mea la ko awa ekolu ia criteria le pe mai ka unga family inga ka ko onga veselo ka ko malis ale lua me ia lua va ngai family ka ko ai me se ole ka family inga me ka ole manga o mai fa le when we share le hole me fe ku fa ia ka ko tax information me nga ka me la le o ke Fafakai, ole maua. E lua kausanga stand down. Pa effective lua fe lua vat. Ka fa ko ngalo fiona ka kai miska. Hapen. Ki kilo ko aye me. Yo ko aye me. I ho ka ko ngau kel mero no vinga. Ole fa mai la ko. Ia tax mo compagnie, pe ko compagnie.
La mele ave exemption. I kampangi ia alako. Yung al fonf telai me fi fanga mlama. Ia, maria lo fionga simbalu lo sa no lo yet fa la ve le fionga le di pan. Mi se sa no mai lo fionga le di pan. O le fatu o le tulafono lea. O le fa mama o le reputation a Samoa. Fatu le na. Ina o fatu le mai te unga nei. Na matua ami le kabineta le pule siri le sifa ma le lato mtafa yai. Siri umai na matofa yai. O le ala fianga o tautu pe maua sa masani o na maua. Pe a fain mele. Tadi sa umai an pur siri a matau. E yai le fianga le la loifo 5% tu pe maua. Tu pe maua sifa. Alala tato mele le maua mele. O le tali al tamai te pule. O le ingoa ta ule leia o Samoa. O le fatu lana. Money can't buy great reputation. Na eva noi si meta te o tatu su e tupe ai. Na eva noi si matanga luenga mo mai tupe fau e whalava i mea. A o le ingoa ta ule leia o Samoa. E le mawhai e tupe o na whai. Leo balu tau sanga, mai fea. Le sino fo inga, le sino fo inga, le tsa sau temi nei. O le ngoa ta uleanga ina o Samoa, blacklist. Nale mea nalva ai lau langi atoa. O ile EU, European Union, o le atu nu lau tele. Le foi tātou te sa ili sosoani iai, ma le tele sosoani mo le atu. Atu mai lai le fatu al tu la fono lea. O lea, o le reputation a Samoa. So money can't buy that. Mele fa malama tu la ufiong al fong talai. E le o le tupe. Money is not important. A fai ol mafuanga na mata mal tasiva fitu sfurun telo mal sifa pato afa tu lang al tasiva du tol. Le ufa tau nu ai tu tupo fa vitau. Ele no fol malo. Ai sea o le ngoa ta u le leia o Samoa ma le va ma tu nu fafo. Mela le sui ya o le matou na fa mam la manga. E leo le laua manu, alfa mudio atu. O le ngoa, tau le leia o Samoa. Leua lea lea le fualanu liuri lea. O ai nisi investa atu e fia mai lea tunu. Namna lea lea le ai masesi e koe fia sau lea kungu. Ai sea, e palapala le ngoa Samoa le mea lea. A o aina palapala ai. No fo inga ai. Ya, o lea na. Alfa manatu le batu. Lea wa fau tua mai le sifa. O i. Fa mama ile ngole turu ma ole au ngole na tu la il malo fa mama le ngo ta le yo Samoa ya o fa mam la mangale lo fionga constelai Ai. Ya, malo sa no fa mam la malo fionga te tai o malo ya le fa fonga mai foi le sui malo fa le atol vai na no ye lo sa no ya le tal manino te tai o malo vai nga le fa o mai lo sa no Resili ia. Tu yan na se sui macho. Puleol. Sifa. Lasa me se Samoa. Lasa me se Samoa blacklist. Tali manino al pule, leise me. Leise me kasi. Ele o tatou. O la tou. O le manga le lifa Samoa is a foreign country, is a sovereignty. O sa ko kasi mapule ai ai. Ele lifa ku mele manga ila ko. Mele manga ila ko ngali iu. Ah, feli va su bongku pasenga ko uya la ka le ali ngo Samoa man le Samoa. Ale lei. Eu va nga fa ni se coupe. On sai mai de su lo sa no lo ye fa la ver fiong le li Palemene tu la no lo fiong tai tai mal. lai fa fonga mai le EU tato fono nei fai. O de ngalo. O de ngalo le saol fa la tonga nei latina ngole tulu. O de ngalo. E tātou te muri tai fo le taimi nei whainga wha vai o iatu nu ia mai sosoani mo tātou. O ile iu, o tō lor fia miliona le wa umana mai le vai, ma me umama le mauati na e risoma. Ia, e wha pēnā se la ngona. Te tai mai le mo le ala, tasi al me le taum whai e tuel malo. O le wha manino, o le ingoa tau le lei o le tunu. O le tupe le popole ai. Ma isi alanga tupe o isi me su e mai tupe whatumu le me lea. A ia mama, manino matau aloa le ngo Samoa i le vainga lau langi atoa
ia so tu le atu le Malo whaftai, lau whiong tai tau malo, ia. O le ngō Samoa. La ele dei le ngō Samoa. Ngā le iu a la tau aia, ele la kou ale whaitau. Ele whape o, ye perkangia mai isa kong umar, European Community, o isa kong o lanlangi. Tenga la kou. Pera reu whakoi. A whaila tatutu la fono, langolango. Nala mele ave se ai. Ngā le iu. Others exemption. EU countries. Papinga o la kou le ngau ngau malimene. Ele ngau ngau mai isa kong. Am whainga wharku la fongo. Exempt la kou. Ale whai ka kou. Ka koe u tos. Savings e whai le u tos. La kou sa ngoa la fongo. Ai sea. Inga ia. Ko singa kaka e kamwhi keung ni la kou kupe. Ele ongi. Pena no whai atu. Kula fongo kusu whai palangi di kusia ka kou. O palangi fo ia i kusia mengi. O polo fesa o mengi. Ele ke ia vese la kou mengi. Le ke ale au tal no atu en fanga ko fa maale ngo Samoa ya fa malia la ngal iu ya avel exemption ya la ko aka kia isa ko mo pasu mo isa ko ya malia fenore suyo lo sa no lo ye fa ura ve ale fiong al minsta e ole tu la fono minsta fa manino la ngola son na file sa fa eta to pre-session ha fa ai sa tal manino le to mai tai pole sa fesili le Asia continent pe a faina pe a sui tu la fono sa tali mai le continent Asia le se me pole for va na ne te pole sui tu la sui le ile ya Europe ai ngalo ai sa no menino to mai tai pole ele se a faina le Asia o le mele ne na fa pasene le mo ta to mai le Europa lo no winga a sui tu la fono o le a tele se tu pe mo wala mo mai le mai se tato clients e mo mai le Asia continent. O le si foi vanga taua. O la tatala i foi la no foreign investors. Ai mese la isi vaenga lo fio mai le stala tono Samoa. Ai la o le blacklist to o le matanga le ngo Samoa i la langi. Tu sai mal blacklist fa mol mole, mal fa la lava fa aftai. Alo fa aftai sa no lo fio ngai minsta. Tu sai fo le tulang o fa mala mala ia. Mole fa te fio ngai minsta mole. Fa marsia la tamau fa ka kele lo fio. Fa mol mole. Ia, se on sai mai suyo fale atu tolu se i tu atu lava no le minsta tu pe mau. Ia fa afkai. Se pa me fa mol mole ska mai minska. Wa leva ko wola. Al fininga fo mako ku malo. Oksau so swangi. Awan fa nga malo Samoa. Elo ska mai minska fa mol mole. Ma fa lo lava fa aftai. Ia, maliere suyo fale atu tolu se fai atu so swangi no foa. Ia, salon ne yaso le fai ngo fiele nga ruenga le fe nga ngi maltato Palemene fato ama ya tune ya fo i le isi a fia le isi sus for the mouth le mea le ngana fo le o sa mo le tunu em fa no lato e winga lasi up le fo e vatu ya so so ani le sui o sa no ni termine yo to lo fangia ngana ai mai so sui mamalu al Palemene la fa fonga Samoa langa fonga uso le atunu nei la tapu ai mai eu to lo fangia le ngana nei fa taman ngana yo le fa fonga Samoa o na value me Samoa lo fai pule pe fa pi fa tuanga no fo ia tau to na le to ina le fon talai lo to mamalu mo lo to pa ia langa o to ru pe fa lele mai tu malo va tu lo to pa ia tau tu ana ta to ngaru ngal to ngana e fa ia o le mele fa tu ina le sui mamalu ave se le upule lu mo minsta ta mai minsta e fai lau tusi el fono ma fa mau mau ave ese le upule o tamai lai luma sa no le fionga le minsta sa no mai lau fionga fa wa sa no e o fionga fa manu lu tu wa pa fa o le ele sa upu le o la tala no fai fa tai le fionga le minsta o fa mau tu wina la mau al tala na le ko tangai le fionga ele sa tala sta mai minsta fa manu lu ko o le o ke o la me o sa i mai le fionga le minsta alen fa ko kala fa kai le fionga miska fa mau kula mau ala mau le sa ngomi fa pasenge o ai ale Asia continent ya e va sul mo ku pasenge ele o poda la ko melia ele o poda la ko melia le sa ngo ai le ngo fa ko kala fa mau ele se kala fa pega ele fa pega la puli
Amaru kwai. Ako su e mai fa momonga. Ele se kala ba penga kan ngo. Lele o la fa wa sa na nga lo fio nga le vaenga le a o te pole asu atua fa momonga le ia fia le upule mfa ngaina ia e mama lo fio. Amaru ko afai ai. Mama lo loko. Sila mai me ngo fa kwai. Ele fa ya skala ba penga. E o fio nga ele. Tamai timing ska. Se fulu milionga mai ar kero kausanga ave i pache dal malo. To 2 minutos su lo Samoa. Po lua pa ki so ka 2 milionga. O si ka il kupe. E aleva ia kur kupe le mo mai se fulu ngai roi. Ole kele kupe ia mo mai mari fa mo yanga le ia. Pa o le mele pole. Ole pe la kele kupe le apa ia le malo i ile. Ile sifa. Abo ale sa wa 1 million wala le lavar ku pe fa so si fa isi nga application dia isi nga luenga fa message so so ka longa mesi me wala u fa lu ngi pa ke le ke makau ave ka 2 million fe ala la ku isi ale si me ole wa mawo ole wa ku ilalo ele MPE wa sa le ko ngi se dividend sa public a beneficiary body alea le uma le olisi dalo public trading body ana no winga e pe fia foi milhão nga ya lu ele causa a winga foi a vez ele 2 milhão nga ave treasury a vez ele lima pe fia milhão nga ave ile dividend le ono le se ko pe o le si ya o fiona kama kai miska ola le pule nga sa wal Palemene ola nga ya la Wakwa fa kwa nga. E ka nga e ma fu ko nga imia. A we ka ko ke nga kele. Na nga la fu pi fa se e me ka ko me ye ko u ya kele. A polo kai ka ko. A ki nga ngai ka ko. A mo le vang ka ko operating me sale yang o mai fo. Se yang fa ya. O ba su ka sanga ka ko operate le yang o mai ko kele. Wa ma ka longa struggle la ko. Kam fa le ka ofi la ka nga. E ko va ku la fo nga yo. A me ele sa mai fa so ai ni distribution of wealth fa mai a mai sa no ma sui mai lo time jurisdiction like ka ko e ko e kanga ai ele yo lua filo vat pa fa lo fio al fon no mo no ma lo sa no fa li fo fi ngalo fa le at tolu le ta tu la fon tau fa off ya fa ma lo ta pena ya o lo ma wala vale avano mo nisi su fon tu sa ta tu la fon tau fa off no talo ya o leo ma wa tu leo tu la mai le fionga su te tai o le tuangai ya sa no ia tu salta tu la fon va tai la fionga le fon fitlai ma no ne hoi tu malo e fa talo fa lo ia tu la fionga e va pe foi la fionga al Palemene ma lai tu o man ya pe foi ia fionga su manu nei tu o tatu mota ya fa malo la va su fo mo male langi ma le nei tai au mana tu e fa mawina fa tai la fionga ya mal mtanga luenga tu sai male tape na ina tato Fonotaga le tai au te ya te tonu la le wa to naisa wila o to fo itua poliba ta o to fo lang tonu pale tale le lei ya wa sa ninga pa ia le tai au wa te o to nai ya malo fa tai mo ia fo nga uma manat fo ia wa malama ngalu pa ia sa o Samoa o le tunu tofi le o tau to ifata ya e mo fali ia manatu le la fata lolo pa ia na le to ia se o pole le foi su fono ai le tato tu la fono tau fa ofi pe ona fata o to la wa fono ia mo le tu fa tai ia o fionga le minsta mo le tu la fono o sem ta upu whatever ona tango fia ma o fo ye sa do ngal mota nei e te reisi o tau sanga o tona ya ona le mta o pulava nei ole yai pe ole ngo Samoa i lungo le blacklist a tunu Europa pole i European Union ole vala ona sa no fo i e si tau sanga manapa e inga o tona ya e se fo lava nei fa fitau ya fai ole tulanga le wa mai le tula fon tau fa ofi nei ole po fo pe to sili le o le lei ya
se tangai ia i wa le foi wa ta oto fo tuanga i le tulanga ole nei te unga ole tulanga la vale sa wai sa tu sa noa ia la fonga company fa va malo po international companies ole le stala i tato authority le ole sifa Samoa International Finance ma tasi le fa inga le to sina i telo company ele stala tato sifa ona le ni la fonga to ngia company mai fafo po lo o faia la to business fa va malo ia tulanga la nai ai awar tele o tato tupe o lo maua i sifa e maua mai i le stala o yo company ia manai si fees o lo iai awai leini la fonga maua i company fa va malo o le stala i a fai o le tulanga le marfuanga le o tato anga iai ia se la nei tulanga ia wa pe ho na sau noi si sui foringa mai ala pa u e tupe maua tato sifa awai le nam le la ina le telefo i se tu no le lalolang o lo ia foi la to offshore banking centers fa pe ia foi se tu o Pacifica ia foi se tu motu o Carpiane o lo ia foi la to centers fa pe la to offshore banking centers ia o awala na mo wai tupe a faila o le la ave esere tu sau no ina o la fong o no winga la tu tongi la fonga company nei ia o no winga la foringa bala alofia tato sifa mai le tele company ia le unga la e pe on mata wat ia le apa ula tu pe maua se ba inga la le si le to ala o vioga mista po o ia si la mfu fuanga fo tato sifa i le tulanga le pa pasia tu la fono nei ale au ato tu la fono ole ave se ino le ngo sa mo mai blacklist o se fuanga le lei awai tau fai po la se fainga la se fo le tau ina ia tau leia le ngo sa mo on belana e tau tu si le to wa fai fo la version ole swaf pa ia o tatu tunu ia e pa ua foi tupe maua tato sifa o tupe ia lo fa mo ai le tele fa la potonga o lo mo ai mo so sani tau tupe e tele fa la potonga mi se lava fa la potonga tau talonga no mo ai so sani ia ma pera foi mai si ati na e tato malo ma to tono le tunu a o le si fesili se to fa manino mai le vala le ala o vionga minsta Ola tonu lava taimi lea e pe pasia tu la fono wale la pasia ne tu la fono nei ia pe yo le fotoa bata effective ele masino januari lua fe lu sumal van pola tonu la taimi le fa mo e ese ai le ngo sa mo mai blacklist po tonu lua tau sanga lea po le tulanga ye ta tu fa tali se au dia tu lu sumal van le ase sila le ase fa maninonga tulanga le lo fionga le mista ia o vaenga ia pe no taua lo fionga le fong fitalai e va toise manatu fa pena se toise sila to awa a faia mai nei company nei ai tu ia male la fonga le i tu sa mala fonga ia tatu company ia le stala Samoa le stala o company Samoa domestic companies ia pe na sa no se tasio sui lo su fitu pasene de tax le ia tato company local companies no winga a foi lo su fitu pasene le foi la tax and company nei ia no winga le to attractive ka to sifa mo company fa va malo o ma fu anga na le ala inta no tu le wa no pa u wa la tu pe mo sifa ia se tai bisa no fa ma lamba ia la vioga mi stai tu langa na pe na langa ona ta ua tele tatu sifa mo tatu ati da em so swani fa pena mo le atu fa malo fa mawina le fa malo le fionga ne ngo matua da to fa ale tu lai mai le to fi minsta malo na tau lo fa mo ma mana e manuia lo tu lai mai le tau ave to fi minsta o tatu malo fa tai lo fionga fon fitalai manatu o lea ua tātou tau nuu ile si uio ngā luenga wha Palemene ni tau sanga lua awhe lusun male 5 ia o lea la ua i ufo i malmanuia tātou ngā luenga ua
manatu o lea ua whaarala sa o tautai o ngata I whale ua siri foi ofe ia ua siri mea fo le seunga ina ua malolo whaiwa li seu na whapea leo se mātou whaamatalanga whamalolo ngā lue whamalo foi whaafitai mo ngā luenga le lei ua mawhai o na whai fo I le vi inga I le tua ia ua toi o se aga I on tātou tau nula ia I le whamana tuina o le aso soifua mai o le pepe o Krisimasi soifua mai o le tama o le whaotanga o tātou whaola tūlanga lea ia moli atuai ia mo ngā lei mo ngā lofa lau avionga le whangwetalai ma sui malu o le maota ia whaululunga mta ngā luenga ia tapua I ngā Samoa in tātou maua se Krisimasi fia ma le saonga le mu se tausanga fau manuia ia le mātou whamtalanga lea ma le hanga whaalalu manuia tātou whono lau fionga le whangwetalai Amalo sau noa lau fionga I le sui te tai o le tuangai ia ua whaafonga maua pa I o le Palemene e mai se foi o lau tu malo ai a Samoa malana tāpua inga o lo tāpua I mai so se tafa o le lalolangi whamalo tāpena ia o lo tu atu pēr lewa no le whangwhitalai po ai se sui fia sao ia leo mau atu leo foni mai sao whalea talua ia tu lai mai a lau fionga sao noa tu sao tātou tu la whono tau whaofi manuia sao noa Ia e moli atu le whaftaitele lau whionga le whangwhitalai. Wa fo le manoa ia wat fo le whatalofa lau whionga ia mes fo ia le whalmia e maise le mamalu le kapeneta ma sui minsta. Ia e wawe ase manatu wha maupea le lango fo i le neitu ma loma nei sui. I le tūlanga e winga I le tātou tūla whono whatatia mai. Ia nei fautuanga la I te fia watu. Ina ia ngā fo ia lea o ngā ia ta te atu pe ina. O lewa mai tau ina. Wa fia tautanga o tātou wasiasi le iu. Ina ia ve sea Samoa mai tūlanga lea o le blacklist. Lea la ele I mawhai ia lea la ftau loa. O ia tātou Palemene lentu e whai e pēwha pēo tūlanga le taun whai e. Ale me sili, o le uo mai. O le nganga lava ia watu le whautuanga. O te tau lola o na si tia le stala. O kampani na ia mawhai o na le stala I tono le Palemene nei. O na ua lewa o tātou no nofo ma le stala tuai. Lea la e ngata ia I la fianga o tātou tupe maua. I le ngata fo idea, e te tau o na ilo le lei, ia kampani o lo le stala I nei, ina ia aua e fōringa mai, o le tele o kampani nei o mai I Palemene whapene, ia e whilongia mai si fo I kampani e le lei. A lea la tātou tua I le avanoa ina ia mawhai o na le lei e le tātou ngoa I le iu. O lona winga, e te tau o na whai se iro I longa le lei, due diligence. Ia aua ne tātou whatamala I tu langa lea, awa e mawhai o na o mai e tonu ma isi kampani ia pe on sila fia. Ia olo e fai kampani o lo lato whatino ina ia tu langa lea o tupe, tupe teu. Ia mo whaalave whaangai mo terrorist. O lea lai whautua ina I pēr ia tātou tanga luenga sifa. Ia a tono la atou leto e malanga e tau whai sa ili tu langa lea. Ia le ua maua tātou whamoe moe, o pasia atou tātou tu la foni nei. Ia peo le nganga lea rau whionga le whangwhitalai. A ia manuia lava fuanga ia nao mai lei e le whionga le ngoa matua. Aftai mo lo onsai. Ia le ua e onsai ia le ua a filfilia tātou tu malo. Ia e a vea fo I mo minsta lau whionga. Ia o ia le whai masui o tātou. Ia o le nganga le ia lofa le tu af sosoani lo soifua. Ia me se lava tam whaingal ngā luenga. Wa le whaingo fie foi. Ia o le nganga le lau whionga le whangwhitalai. Whaftai mo lo wabanoa. Malo whaftai sao noa I lau whionga I le sui malu o whaleata lua. Malo ta pena. Ia mai tau watu o leo wa fau mai sao samtam whalelatai. Ia sao noa ia lau whionga le sui whono mortatu tu la whono tau whaofi. After tele la whionga le whangwhitalai mo le avano nei foi tu malo pa ese sao pupu le tu la whono tau whaofi e peo na
ilu mo tātou Palemene. Ia mana tu foi e molongo I longo arvi inga o le atua nei aso. Ia no tātou amata mai tai au tātou Fonotaga. Ia le foi na vela o fionga mo staulanga o tātou Palemene. Ia malo whaftai vi e pele atua. Ae tula ia tu male anganga e tumu whaloalo. Ia mon atu foi nei motunga afa wane tula Fonotaga. Mo le tula ngang whaftai tele le fionga re tamai tai minsta. Ia malmatanga ruenga foi o whiangai manei tula Fonotaga office. O le tula fono e au na maua I saunoanga foi a miso sui mamad. Ia ele ngata e pupu lai titi. Ia e whaia si onga o tula fono. Mele e maua le lua afes fulfitu na matai o na ele ngoa Samoa I lunga o le lisi uriuri. Ma o le wawalu nei tausanga o tau mawhairo tātou malo mar tātou Palemene. O le ase awala I mawhairo na ve ese mai le ngoa Samoa ma le lisi uriuri lea. Ae o le whaftair nei tu malo. E whapito au ngawhai le a fionga le tamaitai pule ma le pulenga ma le tātou whaalapo pitonga o le sifa. O na o lau mai tau atu. E walu tausanga le whatoa o mai le teuteunga le tula fono. E abe ese le ngoa Samoa mai le. I le lisi uli lea. Aisea. O na o le whatoa tauata ata mai se whafol whapita out. Awai pea na maria I saunoanga niso sui mamad. E wanse abe ese aile o ia tax aia ia company nei. O lona winga e leo se whato sina e ono o mai ni company Samoa. Au leo aloto tele le sifa ma le tātou whainga malo nei foi vaitau. O no leo maua le whaford whawhita out. O leo whaford whawhita out. O le territorial tax lea e whaulu mai se teimi mulibuli. Awa ana le aile lawe aina. O te le langolangoina pe le langolangoina nei tu malo le teuteunga le tula fono e pe mai nei. Mele mo le tu le nganga whaftai tele. Whaftai te tamaitai pule ma le tātou whala popitonga le sifa. Ia le au ngā leo leo ia tunu I whafoma. Whalongolongo ma mai tau. Ia po a foi me totia ma ngā nuenga o lo ngā luru e isi atunu. Ia ina ia mawhai ona fo ia whawhita ule pe on tātou whianga iai. Melea ia manu ia tele le kirismasi ma tausang fau tātou Palemene ma le angang whaloalo. Whaftai, malo sa ono sui malo whala time sam tau. Wharia foi lo whinangalo winga I le tātou tula Fonotaga whaofi. Ia, o lo tu atu pea le avanoa al pai al Palemene, se si foi finangalo e whaalia kusol tātou tula fono. Ia, o leo mai tau atu, o leo tutula e mai la fionga al sui Palemene, tula e mai la fionga al sui Palemene. Aftai, whataro whanita e hao, ma tātou Palemene, e o se mei titia sa pai eile, sa unoanga le sui mamalu whalalatai. E sa ia mo mole le whawhitai, ia, I le fionga te mai tai pule. E whape whalua ina fut whawhitai. Ao le visiri ai seana le mawhaina whai ei. I paia inga utua nai. O le utua pai. Lo winga le na o le tali. Sa le whea alfani. Ia I simtanga ruenga mai simtanga ruenga. Rono winga whawhitai le whionga minsta. O e wa mwhai ina whea alfani. E misi le whionga Palemene ma le whenga malo. E whao matu e lau le whionga le. Ia, e tsu whai put manu kis basi. Malo sa unoa, lau fionga le sui Palemene, ia. Whaftai. Ia se tu lai mai le sui o sam tau whalatai le ma oto le tutu lai mai. Ia le ese langona e whalawe lawe le whaopopo le fionga le minsta. Ia, ai o me masania, o le tala foi le turi. Ele no fol turi ma to vivi o na vai. O le mena ma to e fol vivi a tu auto. Ia, ai, manuia lau fionga le minsta. Lau fionga Ia, si sao no mai lau fionga sui Palemene. Sa tale whai atu se mea wha sao pa se wha malmalama I le amatanga.
ona manetu e ma ai ma volunga le suyo le tumalo ai fi so so ne tu fa mal malama nanga sama tu no foi nei tu ma ai fa fa tai le fe ngai de na mo al tu ya tu ele ta bo fuli nei tu mal oi pan mia ma capeneta ai sa fa tai ai ngata wa za pena fu te musu fa tu fu malo ai man weer fu malo faftai salo lo vai sa no ngal suyo ya o le ma watu le wa fo ba di sao o le tu malo le vai maunga to tire lo shona mo le no ye tu ai mo le va sa ta vai maunga sorry vai maunga fa tu atu le va no sa no lo fio ngal suiman tai lo fio ngal mo le va no ye fa tu lo wat foi pa ye Palemene ma o lungo le lo sunga fono le mau te fono Samoa ni vai ngoleso ya un ta fu se longo ne o le wo sa no le fio ngal sui tai tai ya pia fa fa vai sa no loli tai tai ma sui tai tai ya wa ya ai fa tai le fio ngal sui Palemene o le wa mau le ato to sa fio ma la mene tu malo wa se ma tu malo e sila ta mai ya watu fai pule e fesidi mai sole ya la sanga no fono fo e fesidi e fa tai le mau ma sa no ngal fio ngal sui Palemene ma fuanga wana laiona ona fa mawina le ya Samoa le ilalo le blacklist ya ale banga file sa to watu se fa fesili ona baluta sanga talona ona fia Samoa lalo lisiuli a ole mai tawina tu sa fe morfol sanga la fiona tu mai pule la so nafsi e de ia se temina pa uma wala loia ya company restara de sa falia nafi torsu tasi ya fe ya company restara ili tau mal tau sangal nei al vaenga sa fia mani noel nei tu malo po feo li lifa ya tatu company nei tatu company i fafo ya pe mafuli le atu asia ia pole o inicio se vai na tele o tatu company restaurant o le atu Europa ia pole le atu Caribbean wa atoma na to tuili ipso swani lo fama tu mai pele i jul tatu multato fenga malo le sa fama wina le se fulu tesi mal family ona pat support le na mai i jul te sanga fal tu petaluai al tau sanga fal tupe nei le sa te fa matu mai fo ile si vanga tu pos tasi tesi mal family ona tu lai mle spap si a fai o lo tu fesili per eu the non cooperative o tatoli i lafonga ia ole mai tau wino lo amma ia pere lango mal sosani tau se lenya di eu mul tato malo io nei vaenga ie tu fesili pele ia se langona ia ono leo sa no foi to ia se taimi ona fatula i mele le si vai ngol te unga tu taula fonga ia le lo ia le te tax system le la sui ai le ole polenga mle tunga lunga foi o nei tu malo ia ono lo fe vai i pe malo tele a foi o le la le lifa ia le la lolangi i fai tu lang yo le tax system yo la anga ia piona e la se fa fesili foi le tu lang le Samoa awai e yalta tu nunga telele afianga o malo ia light ia tu lang o ia tu lang fa fata auto ia pela o terrorist mala fonga impose malo tele America ile isi foi malo pe saina ma ia pe tele ala fianga o tulanga ia pe fa ia li fa la langi i lalo le system fo le fa tulanga ia tatu la fonga pe po ia nei vai ngalo fianga fa tele ia fa pe sa le non compliance sa mo wala ino tu ai lalo lisida ia lenga lu fa tasiam tanga ngolo
lo fito I tonu yaile ia le tatu vaenga le tulanga tau company fa malo faftai lo fionga mle no Alo, sa no le sui o le vai maunga fa, tu sai fo lo finanga lo fa dia. Ya ele tula fono lo lau le wina ne el Palemene, malo ta pena lo finanga lo fa fonga le tu malo e me se foi el fa fonga le Palemene. Ya marita po inga Samoa lo fa fonga mai so staff ne lo lang. Ya tu at pele manoa se sui fia sa noa ya o mawa to le fo mar sa fata lua. Ya tu lai mai la fionga le sui mau sa noa. Lau whionga le whangtalai, mai taua ma le toa mtitilu toa nei tu la fono. I titilu ai tu la fono nei e peye, tonu a leu pufole le tamai tai, o le tuli mata ngau leu fia sina. O lona winga o le awa manongi, ina ia whalea pele ngō Samoa, ina imfain familia ina, ia atunu ia le I Europa, I lato mo manaonga mo mia. O le ngata mo le lei mo I lato. Ia tonu fo eme se lei mo I tātou. O te whaupuina la nei tu la fono. O sila toa le mta ngā luanga. I manaonga mo mia. O loo mo mia ina I mawhai. O na vesai le ingoa Samoa mai blacklist. Tal tonu o le pelava na sinia foi la sona o le atungalunga pe whaatolu na tāua o le toi whaafo I Samoa longa ingoa tau leia ai pe taiane na menina muli ane e le ai lava se mea whale tonu no whaia Samoa o lona winga la o le whatu na ngana e au tala im tau whapene e ono ave se ele nga moni tu la fono le laua manatu ai o taula vaile wat fo sfa tuanga le ofionga minista ina ita tu tilo toa I mana onga mo mia o lo forsia mai le iu ya ia tungalunga pen forsia le telo finangalo ona ina alfa pesene ya ile iu al telo wa foi na tu pe mau al tato watu no o le mo mai levers full percent mon tupu mai malo asia o le fatu pe nam tato tu pe mau e a fu mai le tele o company mai atu no mau e le stala tono fifa nei Samoa o yo sifa nei Samoa me la ne o te tal noi nai me nga fa lo o tanto vai mana onga umala men fain fato sina mai ai ia company nei mo le lesta ina tono tato malo ina I fatu plaia pele ia tato tupe maua ia tunga lunga tele on falongo longo to ai tu sai mane se sai nga meio o tax ai se tu no tato le fatu sina mai company nei ia wa afu foi le lusful 50% le tax tato Samoa vo foi smalon pasifika le luas full pasene e ono faia se tauwanga tau folan tilo le vainga o la funga ina mfanga lu fatas da no mani afianga mani afaina o le ofisa o la funga ma ofisa tax e so anyai ile famo moel nei pasil nei tu la funga fatu playa pet mo volta tu no e pe tu langal na o se tu la yat malenga fa lolo e pe ona tau foi taimo fano ya o tatam fai la vese ngol tatu atu no mai le blacklist ai le o se fale le o le ngol tatu tu no mai se tu langa fale ton e pe le nganga na le tu la yetu mal fa lolo ono le atil tilo man to mata o tala fatu ngana o fa nga mai yo no vese le nganga o tu la fono mo fa lo mo le fono Alo fa ftai finanga lo fa li o sa fata lua tu so le tu la fono ya malo fo ta pena I tu mai mo e lo finanga lo fa li o fa fonga ta po I lo tu malo fa ftai ta pena ya tu tu pele va no le tu mo ta pe si fia sa ngole ya o le ma wa tu le wa tu lai mai le
o le vai maunga tolu sui e vai maunga tolu ia tula mai e sau no tu sol tula fon tau faofi ia whaftai lava i lau fionga te whonwhetalai mo le avanoa tula ia tu i le ava ma le whaaloalo se vai atu le pa ia o lo sao nei i le fono ao fausia ai tu la fono Samoa ia mai se foi whataro whatu i lau fionga i le Palemene ia mai se foi le malo kapeneta ma le nai tu o le maota te nane le pa ia ma o lunga o tanga luenga malo fala po tonga tu maoti mai se foi le pa ia ma le mamalu o Samoa o pot ia lo fa peona ao fia mai le tatou Fonotaga le so ai fia tu atu se vai nga o vai monga tolu tu sa ma tu la fono lo tal no ina lo fia nga fon fetalai e ia so ma to vai nga ua o le ua ma fa to tonga le ia le tatou Palemene e sui mamalu fo o fa fonga le ngata le aso na nafi ia le presetting ia o fa pe fo ile so le fa maramlama manino ala fionga minsta ile ta ua o le ave seina o le ngo Samoa mai le blacklist ia o se tula fono i somato vai nga o sili mata ua awai ai ia tulanga fa pisinisi e ta ulo se lisi fa pe o se blacklist po le lisi uli ua la ngona i fo ile mata muli vai ane ale pa ia le mauta tulo ia o se si fia a waipe fia tongi ma e tu tono le tatou falpo tonga sifa na fa longo mo to la so na fi il forsanga la fionga il tomaitai office sile pulenga sai to la winga inisio atu no ol pacifica sala to fai nga fa penei e a fiai ia la tukoki ia fa peava no atu sa ia lisia fo inisio atu no sa nga ia la to sa ile linga ile ngata ile pulenga sifa a fa pea fo ile ofisa malu ale lo yesili ile la to iloilonga na la to au mai ai ile la to no se shaus e fai ma fa taita inga ai o se fa taita inga la tamai la uia mai tau ile fai tau atu ia yo fiti ya tu no lo siliona la tala tamai ai tato mai tala tu tusa male ati na o Samoa o se atu no tau ati ya po se developing country e uia e tau te mana o mia le fa'ala wi loa pea o le tatou tuto tasi po le tatou pule e au noa ma se fa'alaveina po le sovereignty ai le mawhaiona tuto tasi ai pea i tami uma le anga o le tau te fa'alangolango i tupe o lafo ina mai fafo o tupe o lo sosoani mai malo si ese te tele nei mo le atina ina o tatou atunu o mātou la vai se motunga afar vai monga tolu mātou te paula mātou fautuanga tu atu le fionga minsta se to sila ane pe ona faalua ina el fina ngalo o se si toto ile totongi o la fo o le totongi o le registration ele fa o popo ia se isi tau fa tusa ina ia pa leni matau o registration o lo ia pulenga ia le iu awa le mai tau atu o te tonu ia tunu Europa e restala business por company lunga i le tolu se lau pauni ia nga i lunga a tato pulenga o lo fa isina maulalo teli ia o se paule o se vaenga tu ese feso soani ale nei sui ia lango ina male nga fia tu la fono fa tu la mai ia a tono leva no fo nei o fo lo fa tuai la o fionga fo fetalai male sui fo fetalai male malo le official fono tanane la o fionga Palemene male sui Palemene malo kapineta ia sui us fono o mo Palemene mai se le malo Samoa poto mai manu ia tele le anga tu Christmas tato mo se Christmas fia manuia so fo malo faftai sui malo tu solo finangalo fa dia foi o fafsenga ino laina vai laina tato tu la fono tau fa fia malo ta pena faftai ia la foatu ile se sui ole mauta fia sa no ia o le o mawatu lo o tu la mai le sui si umu
Ia tula mai al siu mo saunoa tu so tula fon tau faofi. On wir saunoa. Malo whaftai lau whionga le whonga whitalai se awa no nei tu malo e whai song sao i le tula fono tau whaofi whawhonga fo i le maununga le Palemene. Ia se awa no fo i e maure fo i le nganga whaftai mai le asoang le lasi e pa i nei tu la le tātou Fonotaga. Ia i lava ngosai fo i tu langa e peo na iei whaiva ma tiute o trofi tātou te ngāli nue ai. Whaftai lau whionga le minister mo le tula fono tau whaofi. Sa whalonglongo ma le toa le whamamaina o le tula fono le aso ana nafi. O i ngā sa ise mani ngonga e tu saifo i ma le tula fono tau whaofi. E pe ona whata oto mai lumo le tātou Palemene. O lau mai tau iai tu sai ma le sauanga ale purisili al pulenga o le sifa. Al whaftai lava i longa whaonga inga le vaenga lea sa saunoia nafi. E leo le sifa a o le vao Samoa ma whaaputonga i whafu. E leo whapea o ngā lulue o ngā le sifa. O lo ngā lulue mose manuia o si o tātou watunu e pe ona ta oto mai eile tau whaofi o tula fono. Mai tau whai ana nafi le sauanga le purisili. Matulanga e pe ona iai. E mai tau lava o se vaenga mo se manuia o se o tātou watunu. O lou langona foi lea se o mātou i tūmalo. A whape o se vaenga e manu iai lo tātou watunu. Whai lea mo tātou. Lango le whamoe moe pe ona whata oto maia tūlanga e pe ona iai. Whaftai foi e le i iai se langona musua. A fua le walu tau sanga lea sa tau mwhai ai mai se o tātou watunu i le awhia o le blacklist lea o awhia i Samoa. I le whai ngofia ia le tau mwhainga mai. Ai le fo whalongolongo fo i male tutoa i le nisi o saunoanga ua mawai atu. Lea ua ta oto i le malo e ingisi o vaenga e mawhai o na fisosoangi ai e ave ese elo tātou watunu u matulanga e pe o na iai i le lisi palapalale se i tulou a wale wha maina o le se o tātou watunu. Au te tai tonu whai au ia ma tūlanga e pe o na iei fo ia le wha moe moe. E pe o na tau wha awhi mai. A wha pe o se o tātou manuia lea mo le anga i luma se o soangi i tamao a inga. O se vaenga tā ua tere lea mo le tūlafono tau wha awhi ma tūlanga e pe o na iai. Ao le tualalo le nei tu malo e tu saifo i ma le tūlafono tau wha awhi. A wha pea e manu iai lo tātou watunu. Whai lea mo tātou ma tūlanga e pe o na iai. A wha pea fo e iai nisi o awhianga e ono awhiai le tātou malo. Sida tuto o le tātou whainga malo i tūlanga e pe o na iai. I le saunga le mua se o tātou watunu. Toi toa ama natu i tua i le saunga le fionga le li Palemene. E tu pea i manatu malangona. Ua tātou wanga i mai le paia inga lona suvat. I o tātou whaia ma le whamaoni. I o tātou tiute i tono le tātou malo. Ua te tofi tātou te ngalu ai. Mana ia ia le whaswai upu lea lau whalong mō au lava ia matulanga e pe o ne fo ia le whamoe moe. O le langona fo i ngā nei tu malo ma tūlanga e pe o ne iai. Le agai mai tono le paia inga lona suvalu o le Palemene. Mātou te whaivawa ai lava i tūlanga i. Ai la tōu wao sina i tono le so tātou Palemene nei matulanga. Le whaangaso longa upu whai o se o tātou malo. O le mātou tala. Lau whionga le minister. I eleanga le lei o le atua le whaafefoeina o le tūlafono nei. Ma tūlanga e pe o ne iai se manuia o se o tātou watunu. Maua foi le awa noa se o mātou i tūmalo. E ofo lo fatuai le tātou Palemene. Whamanuia foi le kirismasi ma le tausang fau i lau whionga li Palemene ma le kapineta. Whapea foi a Suiminsta uma o le tātou Palemene. Lau whionga le whonga whitalai. Ma lo le whatoatoa. Pea foi le sunga whitalai. Lau sunga le whailau tusi ma le sunga le tusi. Ma le matanga luenga whono o awa Samoa. Nguri atu alo whaanga se o mātou tu ma lo tu ngā luenga. Whaiu se mātou whamtalanga. Ma lo le
taupati e ngoa matua lea ua e pale mai tofiga minista ia a oe fore taitaifono o le kakutumiti e pe ona tatou galulue ai matou faamanuia i lau tofiga alo i ou faiva ua tofiga ua tofia ai lau afioga tusa ai foʻi ma tofiga e pe ona iai ia manuia lou faamoemoe ia o se matou tala le lau afioga le minista o tupe tusa ai foʻi ma le tulafono ia e faafetaite le lava i lau afioga le fokotalai se avanoa lenei tumālō faamanuia le tatou palemene malo faafetai siusiumu tusa o lou finagalo faalia o moli mai ai le finagalo o lou tumālō ia tusa o le tatou tulafono ua le laulau afono nei ia malo sauni malo faafetai tusa foi o faamanuiaga i le tumālō le kilismas o le tausaga fou ia lo tu atu pe le avanoa o le alava e maua nai minute mo sei sisui e fia saunoa ia leo mau atu leo fo mal sao le tumālō fale alupo ia tu lai mai alau fionga sui malu saunoa aftai tele ma le o avanoa lo fionga i le fonga fetalai o ne aso ese ia te a o nei usunga fono ona te mo le nei o au wai ai ile prayer breakfast afetai ai lava le to file o fionga fonga fetalai mai se le mamalo Palemene io se aso na o mai ma fa longo le upu foina ma lele ia le le sunga le toi ina tai ao Yesu wana o ia lo tato wala pola lava le fainga ta e pe afa to tua lava e ai le tama o ia lava na te au mai le file mu o ia fo ina te tai o tato wala e fa fainga o fie fo ina mea fainga ta ia si siria i lava le mau le loto fa mangalo ia male loto mama male loto mawalalo aftai lava pe ona uta ua man tua i lava to low lo tama ina ua fo i mai se tas le Fonotaga fonga fetalai al Commonwealth pe ona na fuai fa tuino le breakfast sa fia i lava matala le matango fia le sauningan auai no o mai lea na amatalia lea i le Palemene ta ua i lava ona le le pai mai le nganga le tuela mai le sauninga le nei tai au ile nei tu la Fonotaga ua ia familia tu la vala o fionga fonga fetalai wa ule si sui le awaya na fele preceding ona nei le mafuanga tu lo le malo le Palemene ia fto ata unu mai nei al vaveao malanga mai fafo fetai lava le tua manuel malanga wa mosia mau lava le Fonotaga le nei o te rei malama la il tula fono ia e sai lava sing taimi le na wo o mal tai ao mo tilo i fo i pepon tu ina mai ai ol me taua sa tele la ofisili ai fa fetai lava le tama i pule se wole lei fo e ta o tama i loia si nia fo seni vo wenden ia malana so atau ya an matalas Samoa ese fa malam la manga ole nei tula fono le taimi ole o faia le malu tai out to low o fa sa o ina fo ile sa noanga malam lama le fionga le Palemene fionga la aulien mali to ele ta ole la nganga tula fono le nei ave se ina ia fa le leia le ngo o Samoa ona talu ile blacklist e ia ma se so tato ile ia faina le mafau ina o ta o le blacklist ta pe o te mina ia ja o ia la sa lai ti sa va pe oi pe o e o tato o intanga te leanga le atu no le nei ai fa ftai o malama le sao le se me se tato no faia ai malama le men style tupe ia ona o mianga lava requirements e tolu na le European Union wala yona tasi lava la le mena omianga le i fayona ta ona tato meeting
Tātou whaamalia ina. Ne wala ia blacklist Samoa ia alwhaingo fia ia la. Sau noanga tama i taipule o le sifa. E pāsia lona le tula fono le nei. Ona toi wha i leo i tātou le blacklist. Ile abe ese mai le blacklist. Ia e moni. No mawhawhau fo i sa hao fo i se fesili. E shua lava la o le la awhai le tax i o vanga nei o investors nei ma company nei. E shua lava e lalo le numera. Ia le upa palangi vo ina le it will get worse before it gets better. Sao, tau naru lalo. Ia ai o ina tonu lava o le whaole tu a lalo fo lalo nei sui. Na fionga tama i taipule a mesele minsta. Ia matua ia lava le tato whaalau i loa. E toi fo ilo Samoa ave ese mal blacklist. O ina lola. Ia matua ia alu a toa kako wafi te tele. Whaalau loa. Mana tua foi, e ta otu loa wale toi blacklist Samoa. Investors umala. Ia maua ina investors. O ika koiro lai o lea la ale toi. Wa tau le leia le swafo Samoa. Walu ese o lona winga foi. O ma ua whaamalia ina e Samoa. Ia mana umianga ia awaine i toi ia blacklist. Iwi ia ilele atua. Ai toi maua ia tātou whaamanianga tele. On saila iai, ia matua ialu la atoa tato awareness, whalau loa la tunu ato, a mai sa la le European Union, mal au Asia, na ito o tele tangata o mai ai, pau nao se fsoswani atu, tu alalo neus ngā fono, e laua fio ngai le fonga fetalai, o fio ngai le Palemene, le mamalu le kapeneta, sui minsta, ya tainane le itai le tuanga ai mal suita itai mal mamalu o fionga fia me mal mamalu telo o suiol nei fono faitula fono Samoa langa tua olo se leo le neusunga fono ona manatu lele o singa ile ngalu ma o ite fo I fanua lalo I fe aule nei tau sanga mamoli atuai fa malo e ngā luenga sa o tou ma tātou fitai tungai wā se manuia o Samoa I o se mea wale lei I avea lea ma vi inga I le tua le apo se mea wale ato toa fa ato toa ina I le anganga le tua fa ato toa ina I le ala I tawan tātou uia pere fa manatu le nei tai au sunga le toa ina ala Paulo a mai ona tātou whaia se ngā luenga. Tātou lava ni au auna lea ngā. Ai aua foi, ne ia te I tātou. Pe I aio se o tū mālo pele, mai tau mai, tonu se awa nomul muli le nei le I o le Christmas. O whionga tupun whaanof le pa ia le usoa li. Le matua mala maa pua nā whanua tai nane le alala tai, o la au tōtu o whaa ma le tāpua inga I tasi a Samoa. Ale whaano no manu o whioi le tala le lei au na pa ia le tua. So se whai taulanga le tātou I tū mālo. Pa mālo lo tau a tai. Pa whetai lau tāpuai. Pa alo mālo ngā ludua le nei tau sanga o whai ui. Le whaangalo ina ta māma tina mātu tua. O matua tau sima le au se papa. E mai se na iau ainga ma wō peli. I nei Samoa e mai se atunu I mamau. Whawhetai te talo, whawhetai ta puai. Le afo I se tala o se hanga le tau ta mali I sa o tau mai tau mai, malu I fale. Poto lava le tau tai, a iei lava le ia e sasi le liu o na pa. Vele nei lao lao, mole tua ilo whaanga nei au auna. La au to au auna whai pule ia moa se o tau kawisi masi fia. Ai mai se lauli atu se tausanga fau manuia e tātou look forward uma. Whamanianga e wala mai, so se tua ingati na e so swani e le malo. E whawhetai e toi foi. Tionga le Palemene le tō wha. Tātou ati na e o le tātou whono whawai. Tātou tu I le tua na o ia na te au maia manuia. Lofa fo I le tua polikole te tele. Nei mao te whono, e mai se lava. Te lolo whaafong anga mai Samoa. Maua se kui si masi file mo, mai se tau sanga fau manuia, a ia o wola, I lofo le tua soifua.
Ia, whamalo whaftai, tu sa saunoanga mātanga o fie, tu walu mai na saunoanga. Ia, e mai se fo so fina ngalo whalia tu sa tatu tu la fono tau whaofi. Wa mai tau watu nun foa, ua tatu tu la lata i le tatu taimi manawa le so. Ma ua whatu tu ngata lava le tatu maota le mai tau watu nun foa. Ai ona sa alo le tatu Palemene le fono tatalo le vaveao. Wa vela fo le fala o tau fo na fai se malolonga tatu sa iri malosi. Ina ne ngase se sui mamalu. Na ia ilo le manatu, ia momoli atu le wha malo ma le whaftai tu sa ngā luenga le ne yaso. Leo o tatu ia i si ui o ngā luenga le ne yaso, o tau fo na fai se tatu malolonga. O te wha maruru o tua i sui mamalu o fia sa unoa, tatu tarosia le aso fono ata e au. Wha wawai sa unoanga i le tatu tu la fono tau whaofi, ia mata pena le leia i foi la fionga le minsta mo lana tali foi tau watu le aso ata e au pe asopo lo tau soifua. E tu sa nisi vaenga sa la ngai fina ngalo le maota. Wha malolo usfono le pai o le tatu maota. Wha fitai foi Samoa i lau tapo inga, wai umanuia ngaluenga le Palemene le ne aso, ona o lau te talo. Se avanoa foi o te talo sanga ina il pa ia o le Palemene, le mai ai o tatu fono le so, i le tula e tasi, ua tāpena ai le whongaftalai malona i tū malo, whātau waa mo sina whālolonga mo le Palemene ma le malo, e whātino ina i le maota o lo i tu atu o le tatu maota fono nei, tatu whātasi ai, whai fo i sina tāla malia le nei auli, ia ma wha umai fo le nei aso fono, a tātou te lei toropo, te tāla sangatu, le sus fono mo ala tau a sifo, se e saunia se te talo e whai wai le tātou fono. Tātou talo. Le tua mamanai, le tua sidi ese oe, o loa fio i le langi, nā toa lava ma le neila lo langi. Le tupu mamalu lau fio mai ana nafi, ma le aso, e o lava i le whawavagu. Bantou moli mawina lo o lofa sidi, ma lo anga le leuinga ese i le nei aso. Ma i lava i le tae ao, sa o mātou fale matapo ai atu i ate oe. Whaafo i atu mea uma i ate oe tama, wala malama whaai unga luenga, ma tiuti, ma whaiva o le nei tausanga. Mātou iai ma wha mai aina, ngā luenga, o le nei aso. E ala i whiri ngā tonu, ai mai se fo i o le sa ilinga, o nisi o tū la fono sa ilo ilo ina. Tama ua e whaafonga mai, i ngā luenga whai, a lau Palemene i le aso. Mātou whape atu, ia vi ia masanga whanene ina lau fio, i lou au ai mai i so se mea. Te talo ua wha moe moenga, mātou te wha moe moe ai, a unoa lau fio e te whaatasi mai. E a unoa se mea e tau no. Talo lava, wha manuia ia Samoa manai o na tangata. I lātou o loo tāpua ia whaiva matiuti, o lau Palemene i le aso. I lātou o loo mai mo mai, o loo ta ape i tulu inga e fio le neila langi, i o atu iai le lofa sili o lau fio. Mātou talo, whamanuia le fionga i Palemia, ma le kapeneta, a fionga i sui minsta, mai se o sui malu uma o le Palemene, mai se fo i o a fionga i pule sili, pule langolangi, mai se foi o lo fisa mamalu o le fono, mai se o Samoa, o lo afi fio mpapa au i tono nei fale, sa tapu ia o mātou whaiva, a walo lau Palemene e liu, masoa le pule nei aso, te talo ta maa, o a mea o le nei, whai mavi inga o lau o fio, o a mea o le atoa, ma whale tonu i lau whafonga ma lau sila mai, whai lea ma whale a onga, mo le aso a tai au. La mātou sauni e tūua mata ape. Ta mā, lou mana sili, ma le mana o lau toto, sau inai i mātou uma. Whaiva o tutoe le nei aso, le uta le tai, se sae ma sifo o si o mātou atunu pere. Tau ina ia wha mamalu, ma wha paolo pea ua au ilunga ia Samoa manai o na tangata. Wha manuia fo i le whionga i le whong whetalai, sui whong whetalai, i lātou uma sāpa ina ina, whonga tau mawhana nei aso. E iailu o lofa sili. Le tuai, se mani o mātou whale tonu, wha mangalo, ono o Iesu le lio le ola o mātou ole ma lau tuai. Amen.
Ia, mori atu le whamalon foa le suius fono mo ala tau e sifo, e tu sa i fo i o talo e talo si ai le whai unga le tātou ngā ruenga le nei asu. O te whasi si la tua tōle po nei tau le manga le fono au au whai tula fono, se i au lia le tula iwa tōle sfulu i le aso a tai au.